Pa, kao samohrana majka, u jednoj ruki je lijepo, u jednoj ruki je teško. Majka to mora biti 24/7. U školu, iz škole, ustajanje, bolestan, škola, oblačenje, mama treba mi ovo, mama treba mi ovo. Koliko se ja god borila da je meni lijepo i bajno, sve opet mi je u jednu ruku nekako. Fali jedan taj dio mene, da je neko pored mene, da me drži za ruku, da kaže tu sam i ja, ajmo zajedno. Ali opet, ja kažem Bože zdravlja, da izguram do kraja, da ne odustanem. Da je lako i jest i nije. U jednu ruku jest, boriš se za ono za što živiš, za što voliš najviše na svijet, a u jednu ruku ti je teško kroz život. Ja sam Dijana Popović, dolazim iz Stanova, radim u bolnici u Doboju Sveti apostol Luka. Samohrana sam majka, imam 2 sina. Stariji sin Branislav, 14 godina, mlađi Aleksej, 6,5 godina. Sa prvim suprugom sam imala probleme, to jest i zlostavljanje i psihičko i fizičko nasilje. Bila sam i, ružno mi je reći, i gladna i tukao me i branio me da idem svojim roditeljima. Smetalo mi je kad se rodio stariji sin. Ne treba ti tu muško u rukama, a to jest naše dijete. Ljubomora na moga oca, na moga strica. Konstantno, nažalost, alkohol je najviše uticao u svem tom i ljubomora. Po čitav noć nema spavanja, moram s njim sjediti, pričati, tu udaranje, psihičko zlostavljanje. Dijete je tu tek bilo rođeno. Morala sam njega šuškati po čitavu noć da bi dijete ne bi se javilo, da bi on mogao spavati. Voljela da nijedna to, ni djevojka, ni supruga, ni žena, ni bilo ko da doživi ono što sam ja doživjela. Dok opet sa drugim suprugom nisam se nikad svađala u životu. Sve je bilo, 5 godina sam stvarno imala idealan brak. Da sam rekla Bože ti hvala, imam svojih roditelja brak. Ni svađe, ni prepirke, ni ružnoga pogleda. Međutim, ostala sam trudna, rodio se naš sin. U tom je došla i moja bolest. Ja sam prebolila leukemiju. Teži oblik, mali je sin ostao sa mojom svekrvom, sa majkom i stariji sin naravno. Dok je moj muž bio u Sloveniji, to jest u Italiju prešao. Ali od tada nije išlo sve kako treba. Jedini problem je, to jest alimentacija. Od mlađega sina suprug bivši uplaćuje alimentaciju, ali od starijeg sina Branislava ne. Djetetu je 14,5 godina. Nažalost, nije nikada dobio ni žvake, a kamoli nešto drugo. Baka, doduše dadne i sve to, ali otac, nažalost, ne. Mislim, volila bi ovaj sistem i ovo sve da se pokrene. Da mi je da radi djeteta, bar neke osnovne stvari, da je tu uz dijete. Ipak je dijete sad u pubertetu, a opet je drugačije kad i otac, muška strana, kad popriča sa djetetom nego majka. Ja znam da se ja moram sad postaviti kao i otac i majka, ali je drugačije da je tu i otac i sve o nekim stvarima koje meni je ružno njemu predstaviti život. Voljela bi da je otac tu, da ga usmjeri. Sine, to ti nije dobro, ovako trebaš kad se odrasteš. Pa nisam baš se susrela sa lijepim.
sa lijepim i riječima i da me neko podržao me moja familija. Jednim dijelom familija. A ovako, slaboko. Ne znam, iskreno, ružno je. Mislim, komšije su tu kao i porodica, trebaju biti. Ali, nažalost, nije sve tako bajno i lijepo, nažalost. Voljela bi se to promijeniti. Ako nemam dovoljno godišnjega, uzmem bolovanje. Uzmem bolovanje, to je da mi skine od plati, ali nije mi žao. Što se tiče financija, ja borim se oko djece i oko svega. Ako mi zahvali, tu mi je otac da pomogne, majka naravno. Skoro sam, bila sam mlađim u bolnici, dobio taj virus, nažalost. U suštini tu sam ja i otac mi pomaže. Naravno, i od mlađega sina alimentacija što legni, to je naravno od velike pomoći. Meni je malo veći problem samo što ja vozim u porodici auto i jedini prijevoznik. Mi, nažalost, autobusa nemamo, imamo stanarski i tu smo se jedva izborili za njega, najviše mi je prijevoz. Jer ipak ja i radim i otići po djecu, po mlađega da, ajde, otac siđe, majka siđe, a stariji mi je u Rudanci. Pa, bojim se i kad sam na poslu i hvala Bogu, ove vremena su i teška i sve, dječak je veliki. Pa najviše je prijevoz. Što se tiče čuvanja, tu je majka. Pomaže i otac. Ali što se tiče socijalno, stvarno se ispalo korektno. S njima sam dolazila i u razgovor i sa svojim bivšim mužem, taj što je, to jest od starijeg sina, otac. Da razgovaramo, da pokušamo se dogovoriti i oko viđanja, i oko alimentacije, oko svega. Međutim, nažalost, tu nisam uspjela. Nikako, došli smo nažalost do suda i tu smo stvarno, što se tog tiče, ispali su korektni. Što se tiče ostalih ustanova, nešto nisam imala kontakt. Pokušavala sam i preko advokata svoga za alimentaciju, za sve, ali nažalost nisam uspjela.